yasashimye cyane. Tuzamurira Imana ibiganza twese. Haleluya. Tunejejwe no gushima Imana ko yadukoreye imirimo myiza, yaradufasha dukora ubukwe kandi dukora ubukwe bwiza. Imana ishimwe. Abenshi iyo bari gushima bazavuga ngo byari bigoye, ariko twe ntibyari bigoye, ahubwo icyo twasabye Imana nicyo yakoze. Imana ishimwe. Cya kabiri, ndashimira itorero. Ndashimira itorero Foursquare. Ndabashimiye cyane. Mpereye ku mushumba Bishop. Hari sign Bishop yakoze sinibuze kuyivuga, ariko we arabyumva. Mbere yuko aja USA yarampamagaye, turahura turaganira, akora signs zibiri ziranshimisha zimora ku mutima. Yabaye mu bukwe, ariko ibyo yakoze bingana no kuba mu bukwe. Yakoze ikintu kidukora ku mutima. Imana imumugisha. Turashimira Mama Bishop ndetse n'abandi bashumba muri rusange, Reverend Pastor Kado, turashimira Joyous, turashimira n'abandi ari abayumbe ba hano ndetse n'abandi basanzwe bitabiriye ubukwe bwacu. Imana ibahe umugisha. Rero ikindi cya nyuma dushimira Imana, turashimira Imana ko yadukoreye ubukwe. Byari ku munsi w'umuganda, ako kantu nanze kukibagirwa, nari mfite impungenge mu mutima wanje. Numvaga ndi kuvuga ko si umuganda na reception amasaha biberamo, nkabona abantu bazadusiga. Ako kantu kagenda kamba hakagendana, ariko Imana ishimwe. Dota abantu barayitabiriye, kandi ari umunsi w'umuganda, abantu baraza baruzura church, abantu bari buzuye. Ndetse reception, abantu twakoze reception kugeza irangiye tukiri kumwe n'abantu. Ibyo byose ntambara ko umuntu abishiramo, ni imirimo y'Imana. Rero tubishimiye Imana. Murakoze cyane. Jesus. And we make us to clap for them. Uretse ko nabivuze hano ko yaducurangiye turi muri Canada. Apart that, one day I mentioned that he played music for us while we were in Canada. Ali is the first lady who got a fiancé from abroad and made him to move here. Most of our ladies travel abroad, and the young men who get married to the girls abroad go to them. So at least we have a return here. You can't get the point. Let's give a round of applause to God for that. n'abanyamerika bafite ubwenegihugu muri twebwe hano bagarutse batuye twakiriye nk'abanyetorero. We have Americans who got the Rwandan citizenship. They are living here in Rwanda and they are also members of our church. So iyo dutangiye kubona abantu bava muri Amerika no muri Canada baza gutura biradushimisha. So when we see people moving from Canada and the USA coming to live here in Rwanda, it is a delight for us. Because when you go to where I'm coming from, you would think that all the church moved there. It's not bad. But we also need to see people coming to us because we need them.